Thokozani bogogo nomkhulu sakura sendoda leso uGogo Bathini Mbatha. Ngani zakuthi angisale sengena udabeni lwesichitho sase Nigeria. Ngani zakuthi lesi sichitho lesi sitholakala ebantwini besifazane abayithola banephunga abangaqondi kahle ukuthi leli phunga libuyaphi. Umuntu athi ezizwe nuka eshave yonke indawo ngahle uyicabange, asebenzise ama-cosmetics abizayo, asenze ama-cosmetics herbal, asebenzise yonke into ngahle uyicabange, yimbiza, agqume aphalaze ngemithi yethu esisebenzisayo yesintu, kodwa uthola ukuthi umuntu akasizakala. But leli phunga leli li-strange ngento yodwa ngani zakwethu, because you only find leli phunga leli uma usendaweni enabantu abaningi. Muwedwa usekhaya, unomuntu wasekhaya akezwa lutho, but as soon as uphuma uya kwabanye abantu, uzama ungena etekisini, abantu bathi kwenzakalani manje, yini le engenayo, umuntu ubheke eceleni sokuvula amawindi ngisho kubanda and everything. Ngani zakwethu induku yangaphandle leyo yase-Afrika, phezulu Afrika, induku eyingozi ngendlela eyisimanga. Abantu abaningi bawuyekela umsebenzi ngani zakwethu ngesichitho leso. Abantu abaningi ngani zakwethu baphumile kuma relationships ngalo nxa isichitho leso. Abantu abaningi ngani zakwethu usubabona bayebodwa, you know, you'll never find them with other people because of as soon as they're with people lento iyaqala, abasayi town and everything, because uthola ukuthi umuntu akanayo i-luxury ukuthi unemoto yakhe, noma uthi uyangena emotweni yakho umuntu kunuke into ongayazi. I remember one time bengicele i-lift, kuyafika isikhathi lana idlozi ithongo lingavumi ukuthi ngishayele khona, and akuna stress, I just hike. Ngangihayikile ngiye eThekwini, and ngithe mangena nje emotweni ngalilizwa leli phunga, ngase ngimtshela lo sisi ngathi, sisi wami, I'm not trying to be smart or trying to be what ngiyayazi lento oyiphethe, inje. She cried. She couldn't drive. I had to drive imoto yakhe until eThekwini, and wakhala. Kwaba khona izinto engimnika zona, but bengazi ukuthi ziyadambisa, azenzi lutho. Saye emarket kubaba uZwane osemarket. By the way, abantu abaseThekwini, kunobaba oseThekwini kuthiwa ubaba uZwane usemarket phezulu laba kunezindlu nje uzobona kunendlu ebhale Zwane. Mawungena emarket uphuma ngase Victoria iphezulu njena, mawungena njena ngaku left phezulu laphana kune Ikhemisi lika baba uZwane. Is either uzomthola ubaba uZwane or uzothola abafana bakhe. Is extremely good entweni zezichitho, izinto efana lezo. So saya kubaba uZwane ke ngahlanganisa ke kubaba uZwane ke ngamtholela ke imithi, ngamnikeza ugogo lona wakwazi ukuthi ayisebenzise. So kancane uyafika ke sokungconywana, but I know ukuthi ayikalapheki ngendlela efanele. Ndani ke ngase ngiboniswa ukuthi induku lena itholakala endaweni yase Nigeria. I was struggling a lot because Nigeria has more than 450 official languages. So enye into ithi meqhamuka ngelanguage omunye angayazi, then you have hundreds of people obabuzayo ukuthi umuntu othize muthi muni loyo, until ngize ngithola ukuthi hey, omunye ubhuti wathi likuthandela idlozi lakho, umuntu onzima kabi lo ama-Nigeria awafuni lutho ngawo and everything, kodwa uyatholakala endaweni ethize. So ngani zakwethu abantu who are suffering from leso sichitho leso, ngani zakwethu, guess what, uLocksmith utholile ukuthi ibizwane inamba yelokhiyo loyo. Siyahamba ke ngani zakwethu, very soon we going to Nigeria siyosikisa lokhiyo loyo ngani zakwethu, but even now siyakwazi ukuthi sithi ukuyidambisa kancane isimo leso sifo leso. uGogo Bathini Mbatha, uLocksmith, sishingishanga somoya emavula kuvala emzini amanye amadoda, i-technician yedlozi, i-engineer yomsamo ngani zakwethu, isalukazi sendoda ngani zakwethu. Ngiyacela ngani zakwethu, don't forget to subscribe and to press i-notification button ngani zakwethu, so that more videos as they come ukwazi ukuthola lokhuzana. Remember, njalo ngo-12 we have an appointment ngani zakwethu. Ngo-12 video yangena, no matter what. Imingangenanga ngokwazi ukuthi isalukazi sendoda sibambekile. Yazi uma uyisalukazi uncelisa abazukulu ngapha, wenza lokho, kodwa mina now we have an appointment njalo ngo-12 midnight iyangena ivideo noma kanjani. Thokozani. 082 833 4063 082 833 4063. Thokozani.